شما یکی از طبیبانی بودید که در دوران همین اوج گرفتن بیماری کرونا ویروس با اصول طبابت غیر معمولی خود بین مردم مشهور شدید. خب کمی در باره همین اصول طبابت خود معلومات میدادید که چرا محض همین را انتخاب نمودید؟ تشکر بسیار که من رو با مطبوعات آسیا پلوس دعوت کردین و روسیش بسیار تمام دنیا رو با تشویش آورده بود این ویروس کرونا ویروس. بعدی که مشاوره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با غیر نوبتی برگزار گردید و دستور سپارش‌های محترم وزیر تندرستی رو ما گرفتیم و با ناحیه خود برگشتیم. بسیار یک دوره بود که تمام مردم ناحیه رشت، تمام جمهوری تاجیکستان در ترس واهمه فرا گرفته بود. روسیش ما بعدی در اینترنت ها در سامانه های تلویزیون تماشا میکردیم، دولت های اروپا رو تا دیگر دولت رو تماشا میکردیم. بعدی گشودن جسدها رو در جمهوری ایتالیا وقتی که جسدها رو میکشویند و طریق ایمو با من روان میکنن، هم سبقانم که در ایتالیا در روسیه کار و فعالیت میکنن. من نگاه کردم که تمام وقتی کشودن جسدها دل بیماران کلان شدگی و پر از خون است. این چونین ششها هم مضمون بعدی گرفتن، بعدی ابسیس شدن و پرخون شدن وقتی فوت بیمار کشودن جسد. و من خلاصه برداشتم که ما پیش یک 2 سال پیش بود که پنیومانی بزها آمده بود در همون محل زیستی من. وقتی که بزو در یک هفته 4800 بز از همه التهاب شش فوتیدن رفتن. وقتی ما کشوده کردیم با مانندی آدم وره همه خیل ششو پرخون، دل کلان شدگی پری خون و زردو خون یک جاشته. بعد من اویستوسا در فکر همین بودیم که چی کو کردن در کار. بعد تاریخ 22 مای بود، 22 مای 2020 یک کارمند حکومتی ناحیه به شهر دوشنبه سفر میکند، دوره سفر میکند و از اینجا گشته میرود با حرارت بلندی. وقتی من نزدیکش میشم من داروش هم میگذرونم خلاصه که من خودم قدش کار میکنم همچون سردکتری ناحیه رشت. بعد آهسته روزی ششم بود که خودم تمپراتور کردم، بسیار حالت هم بد شد. 6-7 روز همه خیل از خوراک خوردن موندم. از فدراسیای روسیه از تمام داروخانه ها داروهای بهترین برای من روان کردن. متاسفانه یاردم نکردم. آهسته حالت هم بد شدن گرفت. بعد همسبق هم در داروخانه بایتاری کار میکرد. من دعوت کردم که یک دارو برای من بیار. دارو رو آورد، من دیدم، خوندم. اگر این بگیریم ارگانیسم انسان و حیوان از جهت ساخت آناتومیا، فیزیولوژی، گیستولوژی مانندند، فرقیتشون کم. استруктурные функциональные любого живого организма называется клетка انسان و حیوان مانندند. بعد برادر کلونی بیمارخانه رو من دعوت کردم. ساعت تقریبا 10 شب بود. من 0.5 میلی لیتر در زیر پوست هم گذراند، یگان واکنش نداد. بعد آهسته دیدم با یک کوبیک در موشک رفتم، دیدم که سوز با 3 تا علاوگی کردم. همه خیلی کم حس کردم که همون سوختنی پشت تخت پشت سولفا همون سو کمتر برطرف شدن. تمپراتور از 39-40 یک برو 35 گرادوس بخوام بید. آهسته حالتم خوب شد و من ساعت 1 بود که بعد بیدار شدم. عموما در بدنم درد نیست. پگو سحری با مدیر شعبه سرایتیم که به واسطه با بیماری های کرونا ویروس
ки дар шӯъба 8-9 нафар бистарӣ буданд. Сару кор дошт. омад рентген кард, рентгенографияи шушҳоро гузаронд. аз ду тараф приямои бакавой мегӯям ба ислоҳи забони тиббӣ. як шуши тараферо сафед шидагӣ. ман гуфтам ёров Камолдин ҳамин хел дорувай, агар иҷозат бидӣ бигзарон. гуфт ки ман ҳолам бадай. вақте ман 4 миллилитр бар мушаки ёров Камолдин гузарондам, оҳиста оҳиста ҳолаташ хуб шид, беҳтар шид. ҳамин хел соат 3 баъди обед шид. як шофёре ки ҳамун беморе ки коронавирус буд, аз беморхонаи марказӣ ба беморхонаи сироятӣ бурда буд. бисёр ҳолаташ бад буд, дар беморхона бистарӣ буд, таҳти назорати ҷиддӣ дар аппарати оксигенератор мегӯем қарор дошт. мо рафтем аз пушти дуромадем ҳуҷраш, бисёр файруд кардем, ягон реаксия надошт. бисёр ҳолатиш бад буд, температура 41, полни ранг рӯш пурхун субсур шидагӣ, ягон реаксия надод. хай мо гуфтем таваккал ба худо гирифтем, 6 кубик укол кардем. баъди 3 соат пас ман телефон кардам ки Одилҷон чӣ шуд ҳолаташ? гуфтанд ки ҳолаташ хуб аст, дар берун гаштааст. ҳамин хел 2 рӯз гузашт ки 13 нафар шид, ки ай ҳамо 6-7 нафарш ҳолати вазвин буданд. баъд мана даъват кардан, 13 нафарам ман хел гузарем, уколо пенстрепа гузарондем. ҳамаш як бора аз температураи 38 то 40-41, 35-36 шиданд, ҳолаташон хуб шид. аслан таркиби дору иборат аст аз пенсилин, стрептомитсин ва гармон ва доруи беҳтарине ки мо имрӯзҳо истифода мебарем дар вақти сактаи шадиди дил, стрептокиназа мегӯянд. таркибаш иборат аз стрептокиназа. умуман 5 доруро комбинированӣ кардагӣ истифодаш кардаистем мо. ҳай маълумот дар бораи ин дору ҳамин қадар. баъд ба шаҳри Душанбе омадем. хуб бубинед, яъне оё шуморо маҳз барои ин усули табобат аз мақоми сардуктори беморхонаи марказии ноҳия рашт барканор намудан, ё ки масалан худатон бо хоҳиши худ аз кор рафтед? рости гап маро муҳтарам вазири тандрисӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Ҷамолддин Абдуллов даъват карданд ва барои омӯзиши ин дору ба хадамоти назорати давлатии ҷумҳуриявии тиббӣ равон карданд доруро ва маслиҳат доданд ки аз чанд беморхонаҳо рафта беморҳоро ҳамин дору гузаронанд. ва оҳиста ки ман ба шаҳри Душанбе овардам бо даъвати муҳтарам вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар органҳое ки буданд ки манро даъват карданд. мо дигар дар ҳамун давра аллакай ноҳияи Рашт ором буд, касалон набуданд ва муҳтарам вазири тандрисӣ дастпоиш доданд ки муовини аввалта иҷрокунандаи вазифа монем. бо намедонам чӣ шид ки инҷа бо баъзе аз пушти ман навиштанд, чӣ коро карданд ки бо як рӯз даъват карданд ки аризаи озодро навишем. хай ман аризаи озод ман навиштам ва барои халқ, барои миллат хизмат кардам. хуб бубинед, масалан чаро барои табобати вируси корона маҳз доруи байториро шумо интихоб кардед? аслан вақте ки ҳолати худам бад шуд, дар 6 то 7 рӯз 11 кило вазни баданам кам шуд ва температурам кам аз 38-39-40 паст нашуд. тамоми доруҳоро истифода бурдам аз протоколҳое ки вазорати тандрисӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда буд ва воз инчунин маҷбур шудам. ман дигар роҳ надоштам. ман гуфтам ки агар ҳамирам накунем ман мебарам. се равно дигар ман намедидам берунат, рӯзаш шав медидам, торик медидам. бисёр ҳолатам бад буд. худоро ҳазор бор шукр ки баъди гузарондани ҳамин дору ман ҳолатам хуб шид ва
ва дар як мушовараи ғайринавбатӣ вазорати танзилӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо иштироки муҳтарам раҳмонзода Абдуҷаббор Раҳмон иштирок доштанд. ҳамин масъала биромад ки пневмонияи бизо кадом соле биромада ва даъват карда ҳамун духтурои Бойториya ҳамун суханҳои ҳамун марди бузург ки моро гуфта ки табибо имрӯз тамоми Тоҷикистон, ҳама мардуми Тоҷикистон умед ба шумо дорад, аввал ба худованду ба шумо дорад. вақте ки тавсия дод ки ки чӣ пешниҳоде дорад истифода барад бикунад, мо дастгирӣ мекунем. ман ҳамин гапҳои ин марду ба ёдам зад. баъд пневмонияи илтиҳоби шушҳои бузо ба ёдам зад ки хел баъд ман гирифтам истифода кардам ки нағз шудам ҳолатам. яъне аввал амин усулро дар худам таҷриба кардам. вақте шифо ёфтам ба дигарон. масалан шумо аз куҷо медонистед ки ин доруҳо ба беморӣ таъсир мекунанд ва барои коронавирус мувофиқ ҳастанд ҳамин доруҳои Бойториya ки шумо интихоб намудед? аслан пенстреп пеш мо истифода мекарданд дар асрҳои 18 ҳамчун барои пневмония асосан гурӯҳи пенсилин ва стрептомитсина истифода мебурданд. ва ман вақте хондам ки пенстреп показания применения этого препарата для пневмония, инфекция верхней и нижней дыхательной пути, кишечная инфекция, ревматоидный полиартрит, артрит, бурцеллез, дига бемориҳои сироятӣ. аслан вақте ки мо коронавирус худаш вақте ба организм дохил мешавад, хеле ки занбур инсона одама мегазад, заҳролуд мекунад, тамом вазифааш тамом мешавад ва дар натиҷа вторичная инфекция, яъне ки сирояти дуюмин дараҷа ҳосил мешавад ва дар шуш, яъне мубодилаи газҳоро дар шуш вайрон мекунад. баръакс ба ҳуҷайраи хун меояд, мегӯяд инҷада оксиҷан обратно ба организм рафта моддаҳои ғизоӣ ва оксиҷенро таъмин кунад, наметавонад. дар натиҷа оҳиста камо ҳуҷайраи хун, яъне эритросит кафидан мегирад, процесси илтиҳоб, яъне воспаление ба вуҷуд меояд, яъне ки вторичная инфекция. ва дар ин давра пайдо мешавад илтиҳоби шадиди роҳҳои болои нафас, давраи илтиҳоби шадиди роҳҳои болои нафас, баъд бронхит мешавад, баъд эксудат мешавад, баъд трансудат мешавад, баъд инфилтрат мешавад. ки баъд вақте рентген мекунанд, рентгенда аллакай пневмония, яъне илтиҳоби шадиди шурҳо пайдо шудааст. хуб, бубинед бархе бар ин назаранд ки доруҳое ки шумо барои табобати ҳамин коронавирус истифода мекардед, масалан агар аз як ҷиҳат ба бемор шифо бахшанд, аз ҷиҳати дигар таъсири хеле ҷиддӣ мерасонанд. яъне оё ин дуруст аст? аслан вақте ки мо як беморро агар аз таҷриба мегирем, бисёр ман бемориҳои бисёрро ман истифода кардам, ягон таъсири манфӣ надодааст. ҳамаи антибиотикҳо таъсири манфӣ доранд. яъне ки одамое ки гӯшҳошон шунавиёшон душвор ҳастанд, як муддат, яъне 2 рӯз 3 рӯз камтар шунавиро пас мекунад, бо барқарор мешавад, 100% барқарор мешавад. як бемор буд, агар аз таҷриба бигирем, ҳурматзода Сайдулло дар беморхонаи Ибни Сино бистарӣ буданд. бисёр ҳолаташон вазвин буданд, тамоман умед надоштанд, аллакай чашмошон варам кардагӣ биромадагӣ, бисёр ҳолшон вазвин. вақте маро даъват карданд, бародарош даъват карданд, оварданд, рафтем, беморро дидам. ман духтуро норозӣ буданд ки ман бигзаронам, не ки хиштабор ки маҷбур ки дига мо роҳ надорем, дига намешава. вақте ман 4 миллилитр гузарондам, аллакай соати 9 саҳар гузаронем, бегада рафтем, чашмош ором хушрӯ, саҳарда гап мезад. ман акай Сайдулло гуфта лаббай мегуфт. дар рӯзи 7-8 аз беморхона гусел кардан. аслан ковид таъсир мекунад бар дили рагҳои хунгар ва мағзи сар. он инсонҳое ки стенка қабати рагҳои хунгар вақте тинак ҳастанд, рагҳо мекафанд,
зур меояд инсонро бисёр ҳолати вазвин ай аммо ҳолати вазвин и мардак дар области затилишни област кравизняни меган яъне дар мавқеи қисми пушти сар яъне ёфтем баъди кете кардан як раги хунгард кафи давдааст баъд биноишаш нест чи духтуро ки ҳами дору кардем ҳами мардак ҳами хел шид мо дар ҳақиқат омӯхтем то ҳамон андоза то охира омӯхтем беморхонаи шифо бурдем як профессор окулист аз германия ҳамҷа омада буд давраи пандемия буд раҳо маҳкамда натунист рафта дидан манбаро ёфтан ҳамҷа и таъсир оҳиста оҳиста гуфтан барқарор мешавад худораш кард ки барқарор шудааст дар хонааш дар тори сари фарзандош гаштааст яъне ҳолатҳое нашудааст ки баъди ҳамин усули табобати шумо ягон бемор фавтида бошад ё ки баръакс вазъияташ баҳтар шуда бошад аки иҷа ҳаст беморҳои бисёри вақт бисёр ҳолатҳое мешаванд ки бемор аз ҳад вазвин мешавад бениҳоят вазвин мешаванд ха инорам ангушумор буданд дар бемористони ибни сино буданд бемор истиқлол буданд дар советский бемористони якум советский буданд файруд кардан хай навиштанд ки мо даъво надорем хай амира доктор бигзаронем мо ягона надеждамо шумо ҳастем ман гуфтам ки хай барои ти дилшу намонанд не ки таъсире ки биген ки таъсире ки бикунад ки мисол элементҳои хуна зиёд кунад мисол мочевина креатинин қанди хун дигар чизоро зиёд кунад бар организм зарар расонад умуман зарар намерасонад зараре ки ҷиддӣ расонад намерасонад хуб масалан ин усули шумо дар беморхонаҳои кишвар таҷриба шуданд ҳамин усули табобати шумо рости гап ман бисёр мепурсам дар вилояти суғда агар мо мисол бигирем мо 2-3 шогирд тайёр кардем 500 нафара гузарондам 500 нафар ҳамин дору шифо ёфтанд аки и дар протоколҳои клиникӣ неста иҷозат надоданд не ки вақти одам ҳолатиш вазвин шид ба ҳамаи чӣ ҳамо як чи бо бигим мо ҳаста ки мега давои дарди бада давои бад гуфтагиам хай истифода кардан шифо ёфтанд худораш шукр на ягон шикоят нест ҳозира дар шаҳри душанбе агар мо бигирем ҳофизи машҳури ҷумҳурии тоҷикистон зафари аюбӣ мегӯянд бисёр ҳолаташ бад буд писараш назди ман омад ба оби дида омад ман доруа гирифтам додам бурдам истифода бурдам соз шид биромад ҳамин бари ҳамо дар паҳлӯи ҳамо зафари аюбӣ якчанд бемор як 10 нафар ҳолати вазвин буданд онҳорам гузаронданд соз шидан биромаданд шифо ёфтанд ба ғайр аз ин дар федератсияи россия муҳоҷирои тоҷикистон ба ман занг мезаданд ман тавсия медодам доруро мегирифтанд мебурданд кор мекарданд федератсияи россия агар бигирем шаҳри красноярск новосибирск братский област қазоқистон бачаҳои тоҷики муҳоҷиранд даже ай франсия мара телефон карданд ай дигар ҷо ҳамин доруро дастрас карданд бурданд гузаронданд худоро ашкар шифо ёфтанд дар рақи ман дор доранд хуб бубинед тиқи овозаҳо гӯё шумо баъди аз кор рафтан дар душанбе ба табобати шахсони мансабдор машғул будед яъне масалан киҳоро шумо табобат кардед ва метавонед номи якчанд нафар метавонам мафтуна гуфтан не ки барои табиб фарқе надорад ки вай мансабдорай вай камбағалай мо қасам хӯрдагем қасами гиппократ хӯрдагем мо донишгоҳи тиббӣ буд кардагем духтур бояд барои бемор меҳрубон бошад барои бемор ҳамин хел ба суханҳои хуб ва як муносибати хуб беморро табобат кунад на ки вай мансаб дорад вай камбағал аст бой аст барои мо фарқ надорад мо якумш кадрои давраи истиқлолиятем фарзандои пешвои муаззами миллатем ба ватан ба миллат содиқона софдилона хизмат мекунем ки ҷое ки мо бигӯянд мо духтурем мо вазифаи мо духтурай
خب مثلا گفتم میتوانید که تا حال با این اصول طبابت خود چند نفر رو شفا بخشیدید؟ اگه این شفا را خداوند خودش میتونه من اگر در کور شود من نوشته با رسمو هستم زیاده از 4000 انسان از شهری از خوبالین سر کردیم تو ایس نویه شهر دنقره واسه این اگر بگیم یک حالتی که بسیار حالتی وضوین بودن سرداری امنیت کمیته امنیتی ملی در نوحیه فرخور بسیار حالشون وضوین بودن اویلش با همروی اویلش در اپارات بودن وقتی ما وارد شهر فرخور شدیم ساعت یکی بعدی نصف روزی بود ما یک دا اوکولا گذاریم علاقه چوری بگاه دا اما اپارات ایدانشون گرفتن بسیار حالتی وضوین بودن امید نداشتن از دنیا خواست خداوند شفا شد شما خودتون میرفتید؟ میبردن مرا مجبور میگفتن دکتر من یگون نفر نگفتگی نیستم و طلب نکردم که مرا انمی قدر پول بتیه اگر کسی برای بین برای سوزشواری برای یک خوراک خوردن یگون مبلغ دوده باشه من از یگون نفر تا حوزم یگون پول مبلغ طلب نکردم. حالا کجای رسما کار میکنید؟ حاضر امروز چند 24 دکبر باشد اینم امروز مرا 2 نفر آدم میوی که اگه جای کارشون نمیگم به حق جمهوری تاجیکستان دعوت کردن و از هم اوکل گذاروندم شو با این تشکر که شما مرا دعوت کرده با این مطبوعاتی ازیا پلوس اومدم. از وزارت تندرستی پیشنهاد شد فعالیت کار کردن یا که از یگان بیمارخانه ها؟ نفهمیدم چی؟ پیشنهادی کار کردن از وزارت تندرستی پیشنهاد کردید یا از یگان بیمارخانه ها؟ نه از همون شنوس هستن تلفن میکنن میوان زمانو قطعی خیش تبرو قطعی دکتر گفتم میفایرود میکنن میریم خیلی خدمتشون میکنیم. اینان اولی رسما جای کار نمیکنن؟ نه کار نمیکنن. خب اولو در آینده چی نقشه های دیگر دارید؟ نقشه ها کلینیک شخصی خود رو باز کنید؟ نقشه ها بسیار هستند پیش همه برای مردمی عزیز جمهوری تاجیکستان سلامتی عمر دراز خدا کند که دیگر همی بیماری سیرویتی کرونا ویروس اینقدر جوان مردایی که ادای خدمت میکردن به وطن نصیب و تقدیر شو بودن رشته همون شکند رفتن ما اینجا دعا میکنیم که دیگه همین کسل نیست شود مردمی آسایشته جمهوری تاجیکستان باز هم آسایشته شوند در فضای سیاستی پیشوای معظم ملت از یک گریبان سر برآورده برای ملت برای وطن خدمت کنیم. یعنی نقشه تاسیس دادن کلینیک شخصی ندارید؟ اگر کلینیک شخصی هم کنیم برای خلق خدمت میکنیم یگانه همی مراد و مقصد ما خدمت به خلق دیگه یگان دعوا یگان جا نداریم به خلق خدمت کردن این خودش هم یک شرف است خلق بشناسد خلق احترام کنه خلق دعا کنه در حق گفتی پیشوای معظم ملت که عمر انسان دراز می شود. من بسیار دولت‌های خارجی سفر کردم یک پارسال سال 19 محیط نویبر اکتبر شهر مالداویا رفتیم بعد یک بیمارستانی دل رگ‌های خونگر رفتیم یک افغان بچه اونجا کار میکرده است جراحی دل رگ‌های خونگر بعد من توصیه داد که بیا شما قطعا کار کنید بعد من یک شعر باید می‌زدم که از این وطنی بدون که صاحب وطنی کفیل قدر و سخنی گر بی وطنی بی کفن و بی لحتی قارونی و بی وطن چون پیراهنی گر در وطنی صاحبی باغ و چمنی. باور کنید اشکوی چشمش برآمدن بسیار
лавгазон шидан ки ҳамин хеле шумо мо бар ин пешвои муаззами миллат дошта бошем мо 1 соат дар ҳамҷа наместем мо аз маҷбурӣ мо ҳамҷа истодем барои мо пул мол ягон чӣ дар кор нест фақат барои мардум барои халқ хизмат кардан аст. Ташаккури зиёд. Саломат бошед.